pinek aja sadurunge ngedar nah kene nyenjenenge dewa kemon sedurung bapu ngelantur pacang ngedar teyang manut sekadi pikarse iade pimnas idewone marep tekening bapu wa dupone to anjitin ane jani ada pengidihang bapone marep tekening dewa pangsida manut kadi pikarsane dewone sakemon ngerinin ada dupo nato nyedi malu cening lantin cepang mana di subane lantas jangkep dupo mako piranti ne jane jalan tin cepang culangan pesan buat pikayunan idewone ya Jingat ring akaso nana nane jani cening dewa pianak bapo nang to jelautan to lihat tu di angkasa nih tu di langit coba idewo malu cingakin cening sang yang candro nyurio nyaksi nasetiusin tekening idewo mapiranti kiantuk asep iade dupo cecingak idewo nirike ring ambarane wenten menakadi linggih hidero sane merage pangupuk saksi sane dakating utamu pisana kadim jagaro musapin angan cening natumugi rari si dewa presiden nungelang di sejeroning ring kayun menjagra dewa cening usapin malu muani dewane gumanti sida culang kayun dewane ngasti tiling ide sang meraga utama suk seman keris saktine nana
Ane jani wiwiting bapu nyari tiang manut kadi pengipiani dewone ane marupo kris do sing jadolen wah ane dah kadang mau sise sane dah kading mau tamu wah Kris cerita Hadane lantas marupo sang jaksa ane marupo kris pinaku dengan kasuk semani saking darudaka maka wiwit dipune boyo nenten tio cening pangsida dewa tatas wantah saking kayu dap-dap serananing mendem ane jani satu yang bapo marep tekening dewa kautaman kayu dap-dape ri kalaning dewa menem dasar angon wewangunan suci do mula wantah mapiranti aduh kayu dadap sane pertiwi maduluran antuk kayu dap-dap pinake seranane nusuk ibu pertiwi ngorek dasang nabuena pangguman cisida dewa pare catas dikalane dewa menem mulang ane madan pedagingan setonen pedagingan penem dewa bersihin malu bambang korek bang sideng lebur sane ngleteh malu sane atuh di jagati maduluran atuh kayu dadap